अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी गोसाले अटिजम या समस्या कया चुनौतीमा कृत शेखर अमात्य अटिजम त्यो अटिजम नाय कला प्रदर्शनी जुगुदु यलाया पुल्चोके दुगु विकल्प आर्ट सेन्टर कला प्रदर्शनी शनिबार जुगु ख कला प्रदर्शनी नीच्यालाई उमेर निसे अटिजमिया समस्या कया चुनौतीमा कृत देखादिगु थिथि चित्रकला त बयातगु ख अटिजम छगुलुए मुजुसी मस्तिष्क या विशेष अवस्था ख अटिजम जुपे मनुतेत सामाजिक रूपे घुलमिल जुइत संचार विचलन कल्पना शक्ति कम जुगु व व्यवहार या त थाकुइगु थजागु समस्या त खनेदै अटिजम जुपे मस्तेके दुगु क्षमता व प्रतिभा या त इले पहिचान याना वेकपिन्त वहे कथा या वातावरण विफुसा मस्तेके दुगु फरक क्षमता प्रतिभा प्या वे फैदैगु सन्देश कृत्या कला प्रदर्शनी बिगुदु बच्चा नाप्लाको चाहिँ मजा आउँछ बच्चा ड्रइङ आयो नाप्लाको चाहिँ म चाहिँ टोइलेट अलि लिफ्ट आयो आयो जको डेकी बिस्तार सोबले चाहिँ म आयो ड्यग आयो सुखन वो फुकन ढेकी सया वो ज्या चाहिँ अलि जी चाहिँ आर्ट टिचर न तया उता चाहिँ पेन्टिङ हिसाब चाहिँ उता यो हो आठौँ यो एक्जिबिसन चाहिँ अटिजम यो बारे जनचेतना नै फैलाया अभिभावक तेकन ए आर्टिस्टिक मनुटेसन ज्या फु सेकी फु छु कन्ट्रिब्युसन या फु रकान केन्त जुल अलि अटिजम केयर नेपाल समाजलाई न फन्ड रेजिङ कार्यक्रम छ ठुसी ठु कार्यक्रम त छ न फ्रेमिङ अयो फुकयाना 37 38 भविष्य न आफै यो कलेक्सन जुल कि जी हान न या चाहिँ सोचे या न आ जी चाहिँ पर्सनली या न ठका यु ज्याजुया आले ठुके ओ देबा चाहिँ जी अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीलाई चाहिँ डोनेसन ठुगु कला प्रदर्शनी पाके मुंगुको थिवा अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी या त ग्वाली कथा बिगुचुगु